Makirurungana maihurĩtwo nĩ matukio maingĩ karia maugite atumia aingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ makoretwo makĩherwo ciana njĩra-inĩ matakinyĩte thibitarĩ kumana na gũthũka gwa barabara ĩno. Mtu akishikwa na uchungu wa kujifungua inakuwa hana namna ya kufika kwa mahospitali zetu, kwa maana barabara wakati wa mvua haipitiki. Kumekuwa na cases watu wanafariki kwa barabara kwa sababu hawawezi kufikishwa kwa hospitali in case of an emergency. Aikari ya maugite mumbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩ abatiĩ gũtacũkĩre mwene kandarathi ya waki wa barabara ĩno ikinya rĩa watho kuona kumagia hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri arugũririe waki wa barabara ĩno gũtirĩ wĩra ũngĩonekana maitho arutĩte. Hii site ilipofunguliwa kuna yule mtu anaitwa CLO ambaye ni Community Liaison Office. Hii ofisi hatuna hapa, ndio maana tunafanya maandamano leo ili tuweze kufikia serikali. Akiuria Aikari ya Kagaena ukiririria mumbunge wa bunge Afrika irathiro mpuru wa buru neranire gutigira mwene kandarathi ya waki wa barabara ĩno atunyukithio nenengererio mundu ũngĩ ũrĩa ũkũhota gũtengeria waki wayo. Mheshimiwa Rais alifungua hii barabara na akapatia contractor. Na yule contractor alipewa, huyo ni contractor ambaye anataka kufanya shortcut, hakuna kazi yote anataka kufanyia. Gukiri ũguo Aikari nimeranĩire guthii na mbere na kururungana ginyagirira waki wa barabara ĩno ukambĩrĩria handũ-inĩ ha Kameme TV. Njĩtagwo Ngugi wa Gatua.